Ese wabuzikisha inyuma y'uruzinduko rw'amateka rutunguranye kandi rwuzuyemo ibanga rwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye i Kinshasa ku kiyakiriye nk'umwami ubwo yasohokaga mu ndege aho yari asasiwe tapi itukura, mu gihe mu by'ukuri uruzinduko rwari inama y'igitaraganya yo kwisobanura ku bihombo bikabije no gukubitwa inshuro mu bya gisirikare mu misozi ya Minembwe. Kubera iki rero byabaye ngombwa ko umugore we Angeline Ndayishimiye amwoma inyuma kugira ngo amucunge nk'umwana. Uyu munsi turavumbura ukuri guhishe intambara amamiliyoni y'amadolari yabuze imigambi mibisha y'umutwe wa FDLR ugamije guhungabanya u Rwanda ndetse n'umugambi mubisha wa Felix Tshisekedi wo kugundira ubutegetsi. Muri aya masaha 48 ashize umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa wabaye isibaniro ry'ikinamico rya politike ridasanzwe. Perezida Evariste Ndayishimiye akandagira ku butaka bwa Kongo yakiriwe mu buryo budasanzwe. Tapi rouge yari ishashe, abasirikare bamusuhuzanya icyubahiro kirenze icyo yari asanzwe ahabwa, ndetse n'umugore wa Tshisekedi Denise Nyakeru yari yiziye ku kibuga cy'indege kwakira Angeline Ndayishimiye. Ese uku gushyira ibintu hejuru no kuvuga iyi protocol irenze yari hatsiki? Reka turebe iby'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ntare Rushatsi byatangaje. Mu matangazo yabo yo mu rurimi rw'igifaransa bavuze ko ari uruzinduko rw'akazi rusanzwe rwibanda ku mutekano, ubucuruzi, ubuzima, kongera kubyuza komisiyo ihuriweho ibihugu byombi no gusangira ifunguro rya nijoro ku nkombe z'umugezi wa Kongo, wumva umuziki wa rumba. Ibi nibyo kubeshya amahanga no kujijisha. Ukuri kuri inyuma y'iyi rumba nuko mu gihe Ndayishimiye na Tshisekedi basangiraga bumva umuziki wa rumba, amaraso y'abasirikare b'Abarundi yari ari kumeneka ari menshi cyane mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu misozi miremire ya Minembwe. Uruzinduko rero rwari inama yo gukemura amakuba yagwiririye iyi mikoranire yabo. Reka tujye mu mizi y'ikibazo. Impamvu nyamukuru yatumye Ndayishimiye afata indege igitaraganya nibiri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ihuriro rya gisirikare rigizwe n'ingabo za Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda ryakubiswe inshuro mu buryo bukomeye cyane mu misozi ya Minembwe. Aba bose bari bihuje kugira ngo bagabe ibitero simusiga ku mutwe twirwaneho uharanira uburenganzira bw'abanyamurenge ndetse n'ihuriro rya AFC M23. Iryo huriro rikaba rikomeje kuburizamo imigambi mibisha yo kurimbura abatutsi b'abanyekongo. Ibitero by'ingabo za Tshisekedi, Ndayishimiye na FDLR bikaba byarahombye bikabije. Amakuru yizewe yemeza ko iri huriro ryatakaje abarwanyi babarirwa mu magana n'ibihumbi muri iyi minsi ishize. Ibihombo rero bya gisirikare byateje umwuka mubi cyane hagati ya Kinshasa na Bujumbura. Hari icyo bita blame game cyangwa se kwitana ba mwana biteye ubwoba muri iri huriro. Perezida Tshisekedi arakariye Ndayishimiye ndetse na FDLR kuko amaze gushora amamiliyari y'amadolari muri iyi ntambara ariko ntabona umusaruro w'insinzi nimwe. We arashaka insinzi. Perezida Ndayishimiye ku rundi ruhande ari gusaba andi mafaranga menshi kuko intambara yasabye ibitari byitezwe ndetse n'abasirikare be bakaba bari gupfa ari benshi. Umutwe wa FDLR wo urashinja leta ya Kongo kutabaha intwaro n'ibikoresho bihagije kugira ngo babashe guhangana muri uru rugamba. Kugira ngo wumve neza uburyo ibintu byabaye isosi, byageze ku isaha ya 2:45 za nijoro igoma, no kuvuga mu ijoro ryashize, inama y'abanyamakuru yari iteganyijwe Kinshasa hagati ya Tshisekedi na Ndayishimiye ikurwaho igihe kitaragera, yimurirwa umunsi ukurikira. Kubera iki rero bayimuye? Imwe mu mpamvu ikomeye ni ikimwaro, nkuko byagarutsweho n'abasesenguzi batandukanye barimo na Sugira Mileye. Tshisekedi n'umushyitsi we bagize isoni zo guhagarara imbere y'itangazamakuru mu gihe abanyamurenge bakomeje kwihagararaho ntibatsindwe, ndetse n'umugambi wabo wo gufasha FDLR kugira ngo uzafate ubutegetsi mu Rwanda ukaba ukomeje gusenyuka wose. Ese bari babwire iki abanyamakuru? Bari babwire ko bagiye gutsinda intambara mu kibindiro byabo bikomeje kwigarurirwa. Iki nicyo cyatumye bisubiraho. Hagati aho Ndayishimiye afite urustobe rw'ibibazo imbere ye. Umuryango mpuzamahanga ukomeje kumushyiraho igitutu ngo akure ingabo z'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri 2023 byavugaga ko afite abasirikare bagera ku bihumbi 14.
ubuse basigaye ari bangahe, barihe? Biravugwa ko kugeza ubu gukura izo ngabo muri Kongo ari hitamo riri ku meza, ariko se kubera iki atazikora yako kanya? Aha niho haziramo ikibazo cy'amafaranga. Amakuru acukumbuye avuga ko hari akayabo k'amafaranga ari gushakishwa Kinshasa, no kuvuga ari mobilisation iri gukorwa yo gushaka amafaranga kugira ngo bishyure ibirarane leta ya Kongo ibereye mu butegetsi bwa Bujumbura. Uburundi bufite ikibazo gikomeye cyane cy'ubukungu, bwabuze amadevize, ibiciro byaratumbagiye. Ndayishimiye akeneye amadolari ya Tshisekedi kugira ngo ubutegetsi bwe budahirima mu Burundi. Rero guhitamo hagati yo kwanga amadolari ya Kongo cyangwa gukurikiza igitutu cy'amahanga ni ihurizo rikomeye kuri Ndayishimiye cyangwa Sendagara. Reka tubivugeho rwose kuko nicyo kintu gitangaje cyane muri ruzinduko. Mu rwego rwa diplomasi si kenshi umukuru w'igihugu ajya mu ruzinduko rwihutirwa rwa gisirikare ngo ajyane n'umugore we, ariko kuri iyi nshuro Angeline Ndayishimiye yanze gusigara i Bujumbura. Kubera iki? Amakuru yizewe aturuka mu nzego za hafi avuga ko mu ngendo ziheruka Ndayishimiye yagiriye Kinshasa atari kumwe n'umugore we, ngo yaba yaritwaye nabi cyane. Angeline Ndayishimiye yamenye amakuru yuko iyo umugabo we ageze Kinshasa ahindura imyitwarire, ngakaba anywa inzoga cyane birenze urugero kugeza ataye ubwenge, ndetse ngo akaba yishimisha mu bagore n'abakobwa b'Kinshasa, mu rwego rwo kwirinda ko mu minsi iri imbere azisanga abereye mukase w'abana batemewe n'amategeko baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuti wonyine Angeline yabonye ni ukujya muri iyi ndege akamwuma inyuma cyangwa akamugenda inyuma. Uruzinduko rero rwari rubi cyane kuri Ndayishimiye, aho kugira ngo rube akaruhuko cyangwa umwanya wo kwiruhutsa no kwishimisha nk'uko byari bisanzwe bigenda iyo yagiye Kinshasa, byahindutse urugendo rwo gucungirwa hafi n'umugore we, aho umugore we yamubayeho umurabyo umucunga buri segonda. Ibi byongereye stress ikabije kuri Evariste Ndayishimiye wari usanzwe unaniwe n'ibibazo by'intambara atari gutsinda. Nyamara rero inyuma y'izi mfu z'abasirikare nuko kwitana ba mwana hari umugambi munini wa politiki uhishe uri gukinwa na Felix Tshisekedi, akaba ari gukoresha Ndayishimiye nk'igikoresho. Abasesenguzi muri dosiye za Kinshasa bemeza ko ibiganiro bya Tshisekedi na Ndayishimiye bitagarukiye gusa ku kurwanya M23. Oya, Tshisekedi ari gutegura manda ya gatatu itemewe n'itegeko nshinga. Kugira ngo abigereho akeneye intambara, akeneye ko mu burasirazuba bwa Kongo hakomeza kubamo umutekano muke n'akavuyo kadashira. Kubera iki rero? Kuko ibyo bizamuha urwitwazo rwo kuvuga ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe, bityo rero abashe guheza intambara yose y'uburasirazuba bwa Kongo mu matora cyangwa muri kamparamaka y'urwirereko azakora hagamijwe guhindura itegeko nshinga. Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko haba insinzi cyangwa igihombo ku rugamba, ihuriro rya Ndayishimiye na FDLR rihabwa amabwiriza yo gukomeza kubangamira amasezerano yose y'amahoro no gusenya imigambi yose yo guhagarika imirwano. Umudiplomate umwe utarashatse ko amazina yatangazwe yagize ati intambara ni igice cy'ingenzi ku kwemeza manda ya gatatu ya Tshisekedi. Yatsinda yatsindwa, Ndayishimiye na FDLR bagomba gukomeza kugaba ibitero kugira ngo bafashe Tshisekedi kugondera ubutegetsi. Ariko se ubwumvikane buzakomeza? Imbere mu ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD barambiwe ikinamico. Abajenerali n'abandi banyabubasha muri CNDD FDD batangiye kunza igitutu Ndayishimiye. Ntabwo bashaka gukomeza kubona abana b'abarundi abasirikare babo bapfira ubusa mu ntambara idafite ishingiro. Ntibashaka kubona igihugu gikennye nk'u Burundi gikomeza kuvirana amaraso y'abana bacyo, ngo ni ukugira ngo Ndayishimiye ashimishe Tshisekedi anishakira amadolari atagira no mu mufuka w'umuturage usanzwe mu Burundi. Uku kwivumbura kw'imbere mu ishyaka gushobora kuzatuma Ndayishimiye atagira andi mahitamo uretse kurekura cyangwa guhirima kwe n'uyu mugambi. Mu gusoza uruzinduko rwa Ndayishimiye Kinshasa ntirwari uruzinduko rwa gicuti, yewe ntiyari n'inzira yo gushaka amahoro nk'uko babiririmba. Yari inama y'abatsinzwe kugira ngo
bareba uburyo barengera isura yabo. Hagati yo kubura intwaro kwa FDLR, istori zo gutsindwa ku gisirikare muri Minembwe, kugundira ubutegetsi kwa Tshisekedi, ijisho rya hato na hato ry'umugore wa Ndayishimiye umubuza no gusoma ku kayoga, ndetse n'igitoto cy'abarundi batangiye kwanga ko abana babo bagwa muri Kongo. Biragaragara ko Evariste Ndayishimiye asigaye ahagaze ku ishami riri kuvunika. Ese gufashanya hagati y'abayobozi babiri byubakiye ku kubeshya amadolari n'amaraso bizamara igihe kingana iki mbere yuko bisenyuka burundu? Ni ikibazo cy'igihe gusa mbere yuko ukuri kwishyira ku mugaragaro. Urakoze gukurikirana iyi nkuru icukumbuye, kandi subscribe, utanga igitekerezo cyawe hano hasi muri comment, kandi usangiza abandi iyi video kugira ngo nabo bamenye ukuri guhisha inyuma y'ikinamico iri kubera muri politike y'akarere k'ibiyaga bigari. Naho utaha.